وجنكان يوبلو على زي عنتكان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنتكان يوبلو وجبي وجنكان يوبلو سلفي وسلفخان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو اقدس زيناتات ويون مسوم زغيد تنتنا زبلنا حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصونهم بتعتنا نحتت كم وترو دما لايك شير بمقبار كدقف دما تعويت نقبر بارنا لو مارسي إذا قداي زينا بيقلتو زغيد زلو مجم كم معلتنا معلتي قبل علي دونالد ترامب تثبيت بزوحي زلو مخنياتا بسرعة 4 ساعات كودوية زبلو قداي مثلا 4 ساعات حليف عجي ناب وارح دي كسقع ناب كندي كسقع زبل حتى يو بزغوني لان كان بزح ميدياتات كزارب سلا زغني فلاديمير بوتين ون صبو زغونه ملسي وي ون اقداس زغونه ملسي بولو زغن نايزا نايق علات لووت امبر نتكونتات بتخكل كفتحو زغل دي ايكونن بعجي كره لذي مجمريا بزي يعني جمر بكل منقد كنريو كنفتنينا اتقداي مالتي let's start here. So while Russia's tensions with NATO and UK continues to rise, the Russia-Ukraine war is nearing 3 years. And now, US President Donald Trump has warned that he will impose high tariffs and further sanctions on Russia, that is, if Russian President Vladimir Putin fails to end the war. Writing on his social media platform Truth Social, he said that by pushing to settle the war, he was doing Russia and its President Vladimir Putin, and I'm quoting here, a ኣብዚ ሕጂ ብንጹር ንምርኣዩ ዝኣክል ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ኣብቲ ፖስት ናቱ ዝበሎ ማለት እዩ ነዚ ኩናት እዚ ክውዶ ከም ዝደልን ንራሽያ ድማ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ክብሪ ብምሃብ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ዓባ በርክቶ ዘለዋን ሓያል ሃገርን እያ ኢሉ ጀሚሩ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ዘይጥቀሙሉ ቃላት እዚ መሊሰ እውን ከርእየኩም ክፍትን እየ ግን ኣብ ታሕቲ ድማ ከም ወትሩ ከም ናይ ትራምፕ ፋሽን حوس مفرارهي قالات بمتقام دما ني راشا كفرار فتين مالتيو سكب قالاتو نبزي امصيو منيرم سكبت زخنريو بوتين نزي دما ملسي بلو زلو تمساسال خلو دما دونالد ترامب سراويتو كابيروبا كوس يحسب كم زلون مدب كم زلون زغلص حبريتاون وتيلو كلهم ريان فتننا. And so far, this seems like an undeniable fact. He has spoken about the war regularly since taking office, and he seems impatient. He wants the war to end immediately, and he's not about arm twisting to get his way. Here's a post that Trump put up on social media. He starts on a conciliatory note, saying, and I'm quoting, he's not looking to hurt Russia. He goes on to describe his good relationship with Russian President Vladimir Putin and reminds the world about Moscow's role in the Second World War. It is rare for Americans to praise the Soviet Union, but here's Trump commending Moscow's role. After this friendly اجي انتايو مجمريا مبل كالاي مبل سالساي غزي بو حدود دحر مرجاناتو دونالد ترامب بزعبا راشا ناي راشا كونتات كردا كم زفتن بناي راشا عينينا تكونتات كريو فتين لو ازي حدا كاب لعل اقداس انه زلو يا اب نيغوسيشنز سممع كتقبر تخين كاب طاولا تمص تخين كاب مجمريا you have to accept the reality تكون النت انتايو راشا كاب زيرو تبقيسان يوكرين اي وررتان زبليو زخا حبرت سوفيت وين راشا كم زي معربوا عالم زبلو زلو كسفح فعين وخصتو 5 قبر زبلو زلو دايكونه تكون النت عم منطقه تصحيف زنبر انتايو نيتو ناب يوكرين كمتسيا بلون مخنياتو نيتو ناب يوكرين كمتسين راشا بقطع سقات كفتر لا مخانو ردو سلو زخونه بمبال هذا اقداس زخونه مقبال نايت فاكت كالوت مراحتنا اوروبا نو نيتو نابز دل يوكرين خيل راشا تقبرو زملكتا غداي يكونن بلا بلا نابليم تزاربو نو زي ميجر سكيورتي عبيت هاجرات سكيورتي ناتن يقدسني صلاين دما اب انك مثلا اي افقلانين ስለዚህ እነዚህ ኩነታት ጥራይ ከማን በዚ ኩነታት ዝውን ክርዶ በመፍታኑ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ነጥብ ዘህቦ ዘሎ ይነት ኩነታት ንምፍታሕ ምክንያቱ ንኽልቲኡ ወገን ክትቅበሎም ክትከላለካ ከም ዘለዎ ንራሽ ንዩክሬን ምቕባል የድልየካ ቢልዮናት ይሕግዝዋ ስለ ዘለዎ ድሮን ንዩክሬን ምቕባሎምን ምስምዖምን ኣይድልየካ ንዓመታት ዝገበሮ እዩ ወገን ራሽያ ግን ኣትሊስት ነቲ ነገራት ካብ ምንታይ ተበጊሶም ይገብርዎ ከም ዘሎ ተተቐቢልካ እዩ Okay, now what's next? Trump gets down to business. He says he's doing Putin, and I'm quoting again, a very big favor. And then he tells him to stop this ridiculous war. That's a bold move, threatening Putin while calling it a favor.
Donald Trump says if the war does not end soon, he will have no choice but to impose taxes, tariffs, and sanctions on Russia and its partner countries. And then Trump follows up with a classic line. I'm quoting, "We can do it the easy way or the hard way." So Donald Trump ከም ወትሩ the art of deal ከም ድማ ኔጎሽተር ኢሉ ንነፍሱ ዝለዓለ ክብሪ ዘህብ ሰብ እዩ መቸም ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝሰርሓሉ እቲ ታክቲክ ናቱ ኣብ በዓል ራሻ ኣብ በዓል ቻይና ግን ቀሊል ኣይኮነን ክሰርሓልካ ከምዚ ዓይነት ምፍርራሕ ልክዕ ከም ናይ ሆሊውድ ሰለብሪቲ ኣገባቢ ተጠቂምላ ነዛ ኩነታት እዚኣ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዝቐለለ መንገዲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ወይ እውን በቲ ዝኸበደ መንገዲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝዓይነት እዩ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን you need to choose your way ብትክክል ናትካ በይናይ መንገዲ ሕሸካ ኢሉ እዩ ኣነታ ኩዕሶ ናብ ቭላድሚር ፑቲን ዘሰጋግራ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ብብዙሓት ክኢላታት ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ዓንዳሪ ዘረባ እዮም ኢሎሞ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ኣብ ራሻ ክጥቀም ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣይፍቅደሉን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እንታይ ሌቨሬጅ ስለ ዘለካ እዩ ንፑቲን ከተፈራርሆ ትኽእል ምክንያቱ ቅድሜኻ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኩሉ ነገር ክግበር ዝኽእል በቲ ዝለዓለ ደረጃ ነቱ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ንዓኻ ንክትገብሮ ዝገደፈልካ ኩነታት የለን ትንኮ ክትገብሮ ትኽእል ገጅፍ ኩናት ንምእዋጅ ክኸውን ይኽእል እስኻ ንዓኻ እውን ሓደጋ ስለ ዘለዎ እሱ ብኡ ከተፈራርህ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፈሻ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ኣዛራቢት ኮይና ነይራ ንበዓላ ግን ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ነገራት እዚ ብውሽጢ ስለ ዝርዶ ርግፀኛ እየ ከመይ ገይሩ ንዶናልድ ትራምፕ ሃንድል ገብሮ ክንሰምዖ ድማ Yes, it seems Hollywood has made its way to international diplomacy. Donald Trump is using cliched dialogues to put pressure on Vladimir Putin, and the Russians are not impressed. Some Russian politicians and nationalists see these threats as an insult. Prominent Russian bloggers called Trump arrogant. They say Moscow will not be blackmailed. This is the view of some Putin supporters, but the Russian president himself has been more measured. So ብሓፈሻ ገለ ራሻውያን ነዚ ቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፊልምታት ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምጥቃሙ ትዕቢት ናይ ዶናልድ ትራምፕ and ዶናልድ ትራምፕ ዕቡይ ምዃኑ ብዙሕ ምንጋርን ሪሰርችን ዘድልየካ ኣይኮነን it's very clear ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓይሊ ከም ዝኣምን ሓይሊ ድማ ከም ዘፀልሎ ስለዚ it's clear እቲ ህዝቢ እቶም ብፍላይ ናሽናሊስቲክ ራሻውያን ክቆጥዑ ከም ዝኽእሉ ቭላድሚር ፑቲን ግን he is more smart ነዚ ነገራት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢጎ ከም ዘለዎ ነቲ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣንነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ዝምዝምዞ መራሒ እንተሎ ኣሜሪካውያን እቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ዝሓዝኑሉን ቆለጭ ዘብሎምን ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ስለ ዝርድኦ እዩ ከምኦም ፕሬዚደንት ሺ ክልቲኦም እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ይርድዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኢጎ ኣለዎ ነቲ ኢጎ ናቲ ድማ ያ ስኻ ጅግና ኢኻ ንስኻ ኢኻ ንዓለምና ሰላም ከተምፅእ ትኽእል ንስኻ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ስለ ዝብልዎ ፅቡቅ ገይሮም ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ክእትዎ እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑቶም ካልኦት ብጣዕሚ እዮም ብፍላይ ኤውሮፓ ብጣዕሚ እዮም ዝሓዝኑ ምክንያቱ ዶናልድ ፑቲን ተቆጢዑ ይምልሰሉን እዩ ኩሉ ግዜ ሜጀር ጥንቅቕ ኢሉ ዝምልስ ከምዚ ድማ ልቦና እዩ እዚ ኻ ብልሒ እዩ ንባዕሉ The Kremlin seems to be downplaying the threats. Trump. We do not see any particularly new elements here. Trump was the president of America who more often than anyone else resorted to the methods of sanctions. He is fond of these methods. At least he liked them during his first presidency. We are carefully watching all the rhetorics and statements. We carefully... So, وهبقال ናይ ራሽያ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ እገዳ እንድሕሪ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተጠቀመሉ ይኮነን ኣብ ቀዳማይ ክፋልናቱ 2014 ኣቢሉ ኩና ስለ ዝነበረ ካብ 2016 ክሳብ 20 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሱ እውን ዝኣክል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ስለዚ እቲ ዘፈራርህዎ ዘሎ ቃላት ይኹን ገለመለ ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ብኡ ክርበሹ ከም ዘይክእሉን ዘንፍት ዘረባ ይዛረበሉ ማለት እዩ record all the nuances. Мы это фиксируем тщательно, все нюансы. So Russia is being cautious. And what about Ukraine? The other main party in the war. Well, Kiev seems ecstatic about Trump's tough talk. So we do really welcome such strong messages. It was a really strong message and strong signal. We need to increase. So بوغن يوكرين دونالد ترامب كوينات كجمر خليو ويون غدا كغبري ويون غلا كبلو خلو حغوس سينعاتاتهم معناتو ني بوتين ايدو عطيف كاي غاب اولاكتهم صوزلكا بحيلي خا اب اولا انت تخايلو دمت اولا خاي تخاون كيبز حكاون كسعر لك زبل امنا زلوهم سلو زغونتو يوكرين اني تايم كابتو كله استزارب دونالد ترامب بسلام منقدي حاليتنا حزب راشا كم زلو نزو كوينات كودهم زلي تزاربي نتانيشتين السو تزيل مرجع تزيل لكن قدان تعريفن كتكامية زبالة نعا كم حار حيال قوانقوات تقيمي نابلت ميديا بملو نزاز ربازيات راي كزورا كأنيو again
أبزون لعل تنكاغزة البزي زبلكم نيش تيكون شال كابنا دونالد ترامب وسيدهم يم دونالد ترامب نبوتين بحيلك قط ما هم زغل كم زغل قبر كم زغل نابل ونعو تويست يوم زقبرت أواوية يوم زقبرون بر دونالد ترامب بنفسه كيف تزاربه نتكوينات بتخكل إني من قدك فتح خمزلل أي راشا كونتاتون كم زردان يقداس نزياتهم كحجوس كاسر الزلي مثلا كم زتقوين دما خمس قبرينات زبل قال كحن فيا بللهم نع عاد ما كزروا يقنيوا بتميديا مالتي. Pressure on Russia and to force Russia to negotiate. We need USA leadership. We need more engagement of USA. Chance to get you dynamic. That was Ukraine's foreign minister praising Donald Trump at Davos. This is a city in Switzerland famous for hosting the World Economic Forum, or WEF. The WEF, the meeting is still underway, and Trump spoke there last night. He proposed a solution to end the Ukraine war. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was حنت كابتن دونالد ترامب كتكملن يخلي زبلات له تاكتيك نيز كوينات ستطون مبال بحرية بوتين أبت أولا ممتع مسمى عبيني تا حنت كابتن كتكملن زخل زبلوا زلو زا واغانا يندادي تحت كم زورد مقباريو واغانا يندادي دحر حسيرو راشا أتاويتاتنا تاخو قدليو أتاويتاتنا تاقوديلو مستقطباو قراتات زلو مستين كوينات تقمول زلو جنزب شقر كقات مسلا زخل بوتين حدقا كونو خلي سلازي زا تاكتيك زياون كم زلا أبتيني أب توم وورلد ايكونوميك فورم كزارب كله تقيسوا نيرو. a little surprised by that. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. They should have done it long ago. Trump wants oil prices to come down. He's going to lean on oil-producing countries to bring the price down. OPEC stands for the Organization of the Petroleum Exporting Countries. It's basically an oil cartel. It controls global oil prices by tweaking the supply. Donald Trump حجي نورمالي زنا زد دونالد ترامب زبلو زلو أي فتنون مالتها يكونن فتينيو جو بايدن جن السعودية أمس قال بزح صبغ زمد الناس اللي زي نبرو كسمعوا يكعلون كحجزوا يكعلون that's why تندادي قد تكوينات زنبرة إذا كويناتنا يوكرين كجمر كله مجمر يعني إسرائيل سران كلتن ندادة تحتينيرو تكوينات جمر مسبلين لا على الوثيق لازم بخالف زر أربع إذا كل كوينات تخيل إذا تخيل جزء رشا كابتك إنه كوينات زنبرة زلا عليه أتاويتات كم تجبري غير وايز بحال معناته ندادة سلزر سنة ندادة ما قد أسكفال ندادة غاز ناتهم أقد أسي كفال نيكو طبعا ناتهم سلزغنا رشا كابت زنبر واقع نلا على مستيبه زلا على جنزب وور ماشين أي بوتين تعمي بليونات كم زعتوا غيروا بمباليهم أوروبا كوي ترايهم سلزي again جون تتاكتيك I hope أبوتات كي تفتحي أبت أولاكم فيلم يفتحوا خنوجن كل عين تاكتيكس نمتكام دلونا كم زلين عن الرجال says he will ask them to bring the prices down. He thinks lower oil prices will hurt Russia. If prices go down, Russian oil exports will bring in less money. This would hurt the Russian economy and force Moscow to end the war in Ukraine. This is what Trump believes. It isn't a novel idea. Trump's predecessor thought of this too. Joe Biden also wanted OPEC to cut oil prices. He even went to Saudi Arabia to meet Crown. بتقين بتي التاكتيك زي تفتني كونان كم تزبلكم تلاقوا كن ولسي نابيجو تيخيد خون أوكي إذا كم زيلو نحلو خلو دونالد فلاديمير بوتين هذا قداسي كلمة كايد الأسكن الرئيس معيو. Russia's leader Vladimir Putin has given his first public reaction to comments made by his U.S. counterpart, Donald Trump, following his inauguration earlier this week. Putin praised Trump as a, quote, clever, pragmatic man. Putin echoed Trump's claim that the conflict in Ukraine could have been prevented if, in Putin's words, the election had not been stolen from Trump in 2020. Exactly. بزيد يجمر دونالد ترامب بوتين كما يزبله ناي psychological warfare كجبر زغل سب مخان بزي خاتفلت مجمريا زكينات زي دونالد ترامب بل حسابيو براغماتيكيو نغرات بايديولوجي ده بسنه حساب زي كونه بتكبار كفتح زفتن سبيو سلازي براغماتيك سلازي نز غدايزي حدا براغماتيك زخونه مفتك رغبل لي غلي وي تكباراو زخونه مفتك رغبل لي غلي زبل زلو قال زكينات زي بمسرته تجمرون دونالد ترامب اب اسرع تاب الرجع سلو دسرعوا ويو حنت كابتن مزمور راي دونالد ترامب يا زياد دونالد ترامب نزياد قبلالو ترقيب بتاع يحقس اسرع تي بايدن استعوتلو نتام الرجع كم سرعوا يزامنسو لذي السو من الرجع سلتسرقي تكوينات جو بايدن تكوينات كجمرو مريتشمبر دونالد ترامب تدمرت نيرو تكوينات بمسرتون بعند الرسول عما يتجمر يزول زلو لذي اجين بحنقولنا دونالد ترامب صواتيو اتليست دونالد ترامب ريسبكت خمزل ولا
ንመግና እንደይኮን ሓቅነት ካብ ዘለዎ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ሓቅነት ዘለዎ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢጎናቱ ነቲ ኣንነት ናቱ ዝዕቢ ስለ ዝኾነ Donald Trump comes if Speaking in a state television interview, Putin also blamed Zelensky for the continuation of the war. I would like to emphasize that we have already talked to each other in the past, and we are ready for further talks on Ukraine. Again, Putin ድማ ከም ዝገይሩ ንጹር እዩ መጀመርያ እቲ ቦገን ዩክሬን ኣብቲ መጀመርያ ኩናቱን ተዘራሪብና ኣብ ሓደ መዕለበ በፂሕና ነርና ኢና ድሕሪኡ እውን ንሕና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንዘተ ድልዋት ምዃንና ነጊርና ኢና ስለዚ እቲ ጉዳይ በኣና ከም ዘይኮነ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ራሽያ ከምኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝኾነ ዋላ እኳ እቲ ሚድያ ከበኣሶም ዝተፈላለየ ነገራት ይጥቀም ተሎ ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገዲ ይኸዱ ኣለዉ ናይ ሆፕ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ኢሚድየትሊ ይብል ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ትርክብ ናቶም ክካየድ እሞ እቲ መስርሕ ክጅመር ምክንያቱ መስርሕ ተጀሚሩ ሚስ ካልኩሌሽንስ ከጋጥም ይኽእል እዩ ሽግራት ከጋጥም ይኽእል እዩ and that's going to create another problem. But there is one important issue to consider here. The current head of state in Kyiv has decreed an explicit ban on negotiations. So we can speak about all of this with Melina Chakarova. ሓንቲ ብዚኣ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ፑቲን ቅድሚ ምውዱ ኣብዚ ኩሉ ነገር ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኩሉ ሰብ ክዝክሮ ዝግባእ ብዙሕ ከምቲ ዝድለውን ዘይዝከር ኢሉ ናይ ዩክሬን መራሒ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም ዲስካሽንስ ንኸይግበር ዝእግድ ሕጊ ኣታታትዩ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ኢሉ ብወገን ዩክሬን ዝኾነ ብዛዕባ ሰላም ንኸይዛረቡ ዝእግድ ከምኡ ሓሳባት ንዘመንጨወ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ሕጊ ኣታታትዩ ነይሩ ስለዚ ንሰላም ዝበሃል ከይተሓስቦ ተባሂሎም እዮም ከምዚ ዓይነት መራሒ ከሎ ጉዳይ ሰላምን ምቁራፅ ናይ ኔጎሲዬሽንን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ እዚ ሰላም ክዛረቡ ሕጂ ብዝቐረባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዩክሬን ናይ ሰላም ደላይት ምዃናን ንዘተ ድልውቲ ከም ዝነበረት ገይሮም ክሸጥዋ ስለ ዝፍትኑ ዘለዎ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንሰላም መን ይደሊ ነይሩ መን ንዘተ ድልውነት ነይሩዎ ኣርዱ እዩ ስለዚ ናይ ምሕሳብ ዕድል እውን ከፍቅድ ከም ዘይደሊ ኢና ንርኢ ዘለና okay it's going to be very interesting as on Russia. She runs an Austria-based geopolitical consulting company. Welcome to DW. Before we move on, I just want to get the facts straight here. Can you talk us through the reasons why the Ukrainian president has decided to suspend negotiations with Russia? Yes, it's very obvious why. It has followed actually the illegal announcement of Russia to practically get control over the 4 regions in Ukraine. Kherson, Zaporizhia, and then Lugansk and Donetsk. And practically, this, degree was to ensure that there won't be any bilateral negotiations between the Ukrainian President Zelensky and Putin for the time being. What الجنتايم زبلو زلو بحفشة تي مقراص تي زتنا سلام شعوط تطوز بللو مخنيات راشا نتن 4 زوباتات كوزدني أبزبل أب مسمر تقيسا سلزنا براتيو يوكرين نزي تغلالا كاليو كيلو زبل يوم زبلو زلو I'm not sure I have never heard of this كم تكبلو قلو بحفشة نتوكنتات بقرب از فلتو أمريكان ناي عد إنجليزي منيسترات يوم نو كيت فرمو كان حق زكاينا من بوتين كسعرها كتو تقوون تخلي خايلهم سلزو أمن ويو كم استبهله بتدقاقامي بصحفاتن بخالم كوز كاب نتوكنتات بقرب از كاتل وزن بر كم زوتين عن فلت لذي ولا نتي كنتات دشيم جلد زنبرنا إسرائيل أنا كلام برايم مينستر زنبرون زوت صوبالتيو لذي الزبز كتقاوي وظيفة نزل لو كابكون النزر حاقة مخانون زي تبع لنجر ويون قالك فعلنا يتحبريتا وسيدهم كم حدا عب نجر جيرهم كم زغربو زي كل زي كانوا سؤالوا لزلنا هنا كم زنا قبر يوم لا تكون تادو سغورجن again بوجركا أن تزدل نجر أستخدم كم role could U.S. President Donald Trump play in future negotiations? So obviously he's going to play the key role. That is for sure. He wants to be a peacemaker. He announced that already during his inauguration speech. He achieved indirect ceasefire in Gaza, and now he wants the ceasefire between Ukraine and Russia very much. So he's player number 1 in this game. هجي انتايوتي بعبيو تزربا زلو دونالد ترامب ايروبايان عبي فرح زلو مالتي دونالد ترامب مس فلاديمير بوتين صبغ بالرداء كم زلو يفلطيهم العليد مع دونالد ترامب كم بوتين زعينتهم مرحتي ريسبكت سجبرك زيادة نوتهم ايروبايان بتعمي كباد نخو واحد لهم كنت واحد لهم زيادة خبدهم زلنا بنت لا زيادة دونالد ترامب
ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ስማርት ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ክብሪ ከም ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ይዛረብ ናይ ቻይና መራሒ ፕረዚደንት ሺ ሓደ በልሕ ሰብ ምዃኑን ምስ ክረዳዳእ ዝኽእል ሰብ ምዃኑን ይዛረብ ንፑቲን ድማ ከምኡ ዝብሎ በልሕ ሰብ እዩ ክረዳዳእ ድማ ይኽእል ኣነ ፅቡቅ ዝምድና ኣለኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ክብል ኣይትሰምዖን ኢኻ እዚ ድማ ነቶም ኤውሮጳውያን ብውሽጦም ዝበልዖም ዘሎ ዋላ ዓብኢሎም እውን ይዛረብ እንዲኦም ግን ብውሽጦም ዝበልዖም ዘሎ ኣረስቲ እንተሎ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን መራሒ ንኣብነት ናይቲ ኮሚሽን መራሒ ዘላ ድያ ገለመለ ወላ ሓንቲ ብዛዕባኦም ሓንቲ ሰከንዲ ክዛረብ ኣይከኒ ብንፃሩ ድኽመት ናቶምን መዝመስቲ ምዃኖምን ንኣሜሪካ ድማ ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ኣብቲ ኩናት ከምቲ ዝድለ የበርክቱ ከም ዘየለዉ ኣብ ኔቶ ዝኣክል ገንዘብ የዳልዉ ከም ዘየለውን ብኩሉ መንገዲ በዓሉታ ጥራይ ይፀቕሶም ዘሎ እዚኣ ድማ እታ ነቶም ኤውሮጳ ዳርጋ ናይትሜር ይብልዋ ለይቲ ዘባህርር ሕልሚ ኮይንዎም ዘሎ ብርግፅ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ዘለዎ ን4 ዓመት እሞ ከዓ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘለዎ ናይ ቁጠባ ሽግር ዘለዎ ከምዚ ዓይነት መራሒ ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ዝያዳ መድሓኒና ኢሎም ዝኣምንዎ ዝነበሩ ሃገር ከምዚ ከጋጥም ከሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክወፁ ብጣዕሚ ክከብዶም ንዓታቶም እዚ ድማ እቲ ሸንኪሩሎም ዘሎ ጉዳይ በዚ ካልእ ድማ ኣሎ ኣብዚ እቲ ናቶ ኣማኻሪ ናብ ዩክሬን ዝበልዎ ዝበሎ ንስማዕ ኣብዚ Okay. We'll say this, he wants to settle now. He's had enough. He shouldn't have allowed this to happen either. You know, if he's no angel, he shouldn't have allowed this war to happen. Putin shouldn't have done it too. I mean, I'm not blaming anyone. Putin shouldn't have done it. He shouldn't have done it, and it has to stop. President Trump pushing for an እንታይ ዝብል ዘሎ ንክልቲኦም እዩ ኣብቲ ኩነታት ዘለንስኪ መጀመርያ መልኣኽ ኢልካ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ከምኡ ክንብሎ ንኽእል ሰብ ኣይኮነን ፑቲን እውን ክገብሮ ኣይነበሮን ስለዚ ክልቲኦም ጌጋ ኣለዎም እቲ ጉዳይ ድማ ንክንፈትሖ ክንብገስ ኣለና ዝብል ዘረባ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ናቱ ፍሉይ ልኡኽ ቀሪብዎ ዘሎ እስከ እንታይ ኢሉ ክንሰምዕ ኢና Kellogg, special envoy to Russia and Ukraine. You did have some back and forth a little bit between Putin's people, Zelensky, Trump, all trying to figure out, like, could this actually come to an end? You're at the helm. How do you rate the chances? Hi, Dana. Thanks for having me. I think it's going to come to an end, and I think President Trump's the only guy who can do it. Sorry. እንታይ ትብሎ ፀኒሓ እቲ ዘረባ እቲ ጉዳይ ካብን ናብን ክለኻኸዕ ንሪኦ ኣለና በቲ ናብቲ ይፀንሕ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓቂ ዝውዳደ ይመስለካ ኣሎ ከመይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶ እቲ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳይ ናይ ዩክሬን እዩ ኬፍ ኬሎግ ዝበሃል ማለት እዩ እጂ እንታይ ዝብላ ዘሎ እወ ክውዳእ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ እንተወፅዩ ንሓባር ክውዳእ ይክእልኒ ኣብዚኣ ምስ ይሰማዓኒ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ክውድኦ ዘይክእሉ እዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪኡ መፅኦም እቶም ካልኦት ብዘየገድስ መን ክመፅኡ ክውድኦ የሚልካ ክትግምት ከቢድ እዩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ብናይ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሮም ንኩሉ እንድዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝወሓደ ፅልዋ ዘለዎ ወይ እውን ባዕሉ ዝመስሎ ክገብር ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኣለና ወላ ብዋዛ ዝዛረቦ ዘረባ ናብ ሓቅነት ኣቕሪቡ ከተግብሮ ዝፍትን መራሒ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ስለዚ if anyone ነዚ ነገር ዝጠጠው ከብሎ ዝኽእል መራሒ ተሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣትሊስት ጠጠው ንምባል ከበርክዝ ዝኽእል ማለት እዩ ወይ እውን ነቲ ኔጎሲዬሽንስ ከበግስ ዝኽእል You know, I talked to him earlier this morning, very early, and we talked a little bit about the strategy going forward and how that's going to play out. But he's absolutely right. He's talking about stopping the killing and stopping the carnage. Look, just to give you a couple of examples. You look at the major cities like Mariupol, which is totally destroyed, a city of 500,000. Think of a city like Denver or Atlanta proper. That's like 500,000, totally destroyed. Hundreds of thousands of casualties on both sides. You know, just Ukraine alone, they have lost more soldiers. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዲስካሽንስ እውን ዘድልየ ኣይኮነን እቲ ኩነታት እቲ ሕጂ ዘሎ ኩንነት ክትሪኦ ከለካ ከተማታት ናይ ዩክሬን ከመይ ኢለን ዓንየን ከም ዘለዋ ጥራይ ምግንዛብ ዘድልየካ በማይ ጠሻሓት ሰብ ዝቕመጠለን ዝነበራ ከተማታት ሑፃ ተቐይረን ኣለዋ ስለዚ ነዚ እናረኣኻ መንእሰያት እናሃለቑ ክንዲዚ ካርኔጅ ማለት ከምዚ ጥፍኣት ህልቂት እናረኣና ከለና ስቕ ክንብል ወይ እውን ስቕ ኢልካ ክትሪኦ ግባእ ኣይኮነን ሕጂ ኣብቲ ናይ ሞራላዊ ኣርጊመንት እዮም ዝያዳ ክፅቕጡ ዝፍትኑ ዘለዉ ዳ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ብካልእ መንገዲ ከቢድ እዩ ዝኾነ ኣንጻራዊ ጠጠው ንኸይብል ድማ እዛ ዘረባ እዮም ጥቀሙላ ዘሎ ሰብ እዩ ዝሃልቕ ዘሎ መንእሰያት ዩክሬን ህዝባ ይሃልቕ ኣሎ ሕጂ እቲ መራሒ ናይ ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን ኖ ኣነ ክቕፅል እየ ከምዘይብል ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ መንእሰያት ይሃልቁ ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ይሓብዎ እዮም ነይሮም ቀደም ሕጂ ግን ዶናልድ ትራምፕ በታ ቶፕ ናይታ ኣርስቲ መንእሰይ ይሃልቕ ኣሎ ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ ከምኡ ክቕፅል ዲኻ ትደልዮ ዘለካ ስለ ዝብሎ ዘሎ ኣንጻር እዚ ጠጠው ኢልካ ክትዛረብ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ ብወገን ራሻ እውን ተመሳሳሊ ኣርጊመንት እዩ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ሕጂ ብመልክዕ ናይ ሰባት ክትሪኦ ከለካ ትክክለኛ ዘረባ እዩ
እዚ ህልቂ ጠጠው ክብል ተኮይኑ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ እያታት ስነ መጎት ማለት እዩ I hope ክሰርሓሉን ብክልቲኡ ወገን ድማ ተቐባልነት ክረክብ in 3 years and we lost in the entire Vietnam War and Korean War combined. So he understands the carnage and the destruction. And last September when they were at Trump Tower with Zelensky, he said it's time, and it is time to end it. And I think he can do it when he gets the dialogue going. And I think but the most important thing I think everybody needs to understand, Dana. So ni bogan Donald Trump ni Zelensky ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ تكوينات تطوكل بلهم زقنن توسخ أصوارن قلملن كبو مدب كم زي بلو نجير والله يوكرين أوريدي كبيت أميم كاب دونالد ترامب الجين تعيط تسألوت ناتهم وينتم ليت ناتهم زلوا أمونغو بوتينن دونالد ترامب زخونه بعسن كفتر زيادة رأيتها كسر حلا زفت نزلوا أمونغو زم كل التسبات تيم بردا أنت تفتيروا دونالد ترامب تتقطعوا بحركان يوكرين مليس دقائق زيادة رأيتها أما ميس كالكوليشن ويزخونه يخون يلا لقر كاتم يوم زدلي زلوا أتواي تقوله معربة ميديا نزانا جرزيا نشتي نقع كركب كله نعا كشراشرة دفتن. It's not going to end kinetically. What I mean by that, it's not going to end by killing each other. This is going to end, and he said this yesterday when he was at Davos, when he made a comment to the people there, that the key role of not only diplomacy, but أجيك كم نريز لنا زي يوكرين كتحجز الله وقال ملح عبقلا تحاوس زرباي زرب نيرو إذا بمسرته المدالوية لك دونالد ترامب أبتا كرسي كاف بالجن أغلالا كم تناي دونالد ترامب دمت إيزي تكابزلو إذا كنا زتوك بالخلالو وتسيت يبلون إن وات رايز فتر زلو بخمسة دماغ قتل هاي كل نيوزبل أرجيومنت دونالد ترامب دماغ جدا تتوك بلويو يوم زبل زلو سلازي ترامب pushes to end Ukraine war in 100 days أبزن زمت أزلوا 100 قدامات 100 معلتات أبا أمريكا أبتر زلوانين أبي ولا حتى لون بمنقدنا بوليتيكات بريزنت أبتن 100 معلتات هيك جبرغل سلازي أبعتن انتهي كتجبرغل أبزين 100 معلتات كبلا دونالد ترامب ما بتاريخ ناتو التاريخ بليجس ناتو حنت كابتن زعبيت نتبكت كون تخلص وكينا هزت تقوم ببالي so he's going to go for it عند حرجير وادما عباي نتبعت متحف مزاجتنا تاريخ كتكمت أقول له كم تخل زانت بزيادة ردي ولا أنا بناتي مرداتا نزيا كنا زيادة أو تبيلوا نوبل برايس ونوسط خوني كيف تقوم كبوية وهنياتو أبز حالفز جبر وجيجا كسب حجك ساكندي واجا كم زخفلو نتيرو باريو ملو أبز مزل نزيا كنا زيادة أو تبيلوا نوبل برايس كبوية economics as well. Let me just use one example, oil. You know, the price of oil right now is probably, when you look at Brent or WTI, the baseline pricing, it's about $78 a barrel. So Russia's getting billions of dollars of money from oil sales. What if you drop that to $45 a barrel, which is basically the baseline break-even point? That's what. So زيتنا إن دادو قداي دما يزارب نيرو بونجد ده تكوينات تطوق زيد الحيل جناب زلو. We're spending now in this part of NATO and by the way in Canada, so that goes not on 2%. This year have to reach the 2%. We cannot wait any longer, and then collectively we will decide later this year what exactly the new number should be, but it will be much more than a 2%. And you're right, at the same time, on innovation, on joint procurement, on getting the big contracts done with the defense industry. زدما تناينيت حلافن دي بجكا قانقانا كويناتن حيل وتهدراوا عقبنا خنحيل لنا اسوار كنفر لنا قطباناتنا بكينات كندالو لنا كال نجر مفتيه بلون بعال زياتهم ابت كنتا سلو زلو اذن من تغلغلي ليو دونالد ترامب كغلغلي لي كون امريكا كغلغلي لي كون نتن اسوار زفريا كامبانيታት ناتن وكيل يزي نيتو مالت بمسرته ماركتينج ايجنسي نايتن اسوار زفريا كامبانيታት معناته نتن 3 زغون هاجرات ابالاتنا نيتو جدن ديفنس ناتكم باجت العلوة يبلنا له مثل حالة باجت هين كجبرة أسوار كابتن كامباينات كجزاء سلازم بتنا أسوار كامباينات زوار تكارك سبزخونه وجن أجر إنه كله باجت نايت من ساد ما ناب أسوارن أب مكل خالم كفاسست رايز دلي بقى أبسخ هذا عبي بوتايم زبوة مهنياتو كل الكونفرنسات بعثتهم وصلت زوارين directly. It is well as a platform in the defense industry. We have to be much better. And by the way, on this last issue, we also need the US to step up because also the US defense industrial base is not producing enough. We are from Europe now spending $180 billion since 2022 buying from the US. That could be much more if the US would produce more. So, كمان أب عمد كباب 8 بليون كبيروبا نبى أمريكا أبتاع صور مجزء يطفو خمسلو زد ما زخرو عينه زي 8 بليون أصوار كتفرون وتهدروا عام خانة تحيل حما غيكونن ليك زين جرياني قد أبعد دخاخ تفري بعام خا تفرد تخلط وين كانت نات كان جرات تجبر تخيل تخلط وين كاب تجنزب أبتع دخاس اللي زخيد نقطة بخاون إحس يكاني بمولو تجنزب ناب كلا علم زخيد تخينوجن كاب تقطة بنات كا عبك سرايز قد ما كحسين حس كا تانك حس كا نفارد حس كا قميت كايو خاط كت كينات مزيد ريحات كملو
تجنزب قلنا بكال هاجر كيدون تقطع أنا كال هاجر يزعبني. What about the idea that this is actually part of a sort of bigger contest? You've got NATO on one side, you've got Russia, China, Iran on the other. And what is you come into this job, what is your view of that setup at the moment, those two opposing forces? I started 3.5 months ago. Two early conclusions. One, we are safe now, not in 5 years if we don't spend more. And second, on your question, this is not a conflict between Russia and Ukraine or Russia-Europe. It is really a geopolitical issue because of North Korea, China and Iran, and that's where we need to get to. جيت زربا كم زيلو نافخر فكر خلو كل تكونتات كينو راشا زخدا كونتات مخانون راشا مس تشاينا مس سمين كوريا مس إيران كوينن تقبرو زلوا يزغا تكونتات نكعبيز دليل متن تكونتات زعبيه دما مطنو اتن حجرات سقاتنا تندنا عبيه سلازخيد سقاتنا تسمعن سلازخيد مليسن اطوار كغزاي خلايا سلازي تس جيم ابزغني راح ريبورت بخاميك تصلوم يهرينا Sometimes Donald Trump to withdraw US troops from Europe كابيروبا سراويت كسحب كم زخوني أبزي social media بزوج كزورية اللي خز حبريت هذا كندي زخون سراويت يخسحب حسيب زلوا كسب إسرائيل زخون American troops to be pulled back from Europe سلازي أبزي حجز اللي هو درجة كندي سراويت كسحب كلون أوروبا أب فرهيز قبر لهم بمنطقة أوروبا حزب أوروبا دليل تقينكن ولا بملؤهم تم سراويت تدوزون سلام دحريهم يمترغب زبل أمنتي زلوا أبنت أب جرمن تأيف تيز بحال أبت مانيفستوناتو سراويتنا جرمن كود سراويتنا أمريكا كاب عدنا كود صعلوا زبل أمنتي زلوا أمريكا تاخد قبريا بعدنا كو في لازال لا يمزون قال يكون تعلم كبزول داكو 8 عام غيرنا لنا لهم زي سراويتهم وسيلوا عدهم كف كبروا بخالق قمت على دماكري وقالوا سراويتنا أمريكا كسب بعدنا زلوا لولاويان حجراتنا لنا كن جهروني بلنان يمزون نعتنا ناي كال حيلي أو اشتخاق سابزلو لسراويت كاد مع عمس سابزلو لولاو الناس كاملوا بملو وحيسو تواحيسو اللي كخت زارب أي كعلني يجيب هالحكي لما كال حيلي كابا خزحية لا وش تعد خان تلقينه لعليو تسمع عن كل وكاي كلني بحفشة من رجعنا رؤينا جرمن أب كربا وانا بزكايدلو حدا كابتار ساتزي أتي ستاتسكو إذا كنا تاتز إنك غير كل يوم زدلي زلوا دونالد ترامب لما برجت قدامنا ناتو انتهي مخانو إن أوروبا تبقى جغرافي توالى مالتيو كمون according to Italian news agency answers by Malaysia Trump is set to cut US military strength in Europe. سلازي نايتليان ميديا زوجو منش نايتليان ميديا تي NSA زبحال زوجويو بحفشة كابي أوروبا سراويت كسحب كم زدلي زغان تاي برجس سراويت ني أبزبنا دونالد ترامب قدامنا ناي security concern ناتو ويكا competition ناتو مس China سلازغوني نابتي Asia Pacific كوسد مغلن كسدت كم زغلن سلازي كابي أوروبا ني سراويتنا أمريكا ببزح زلو أقداسنة كهلو سلازغ زد معلون أوروبيا أمريكا تقعفهم كم زلان تقعفهم كم زلان تطلمهم كم زلان إذا تنبه سلازي I know توم أب أمريكا تجعهم خدز نبرز حزب نبرك حزني يوم جن بزحات أوروبيان كا سراويتنا أمريكا بموتو كحقوسهم زخونة فلتيو سراويتنا أمريكا توتي لما بكون الناس كسر حق فتنيا مسراشة زلهم زمدناتات كعلي وقف فتنيا خلو خانو and this is going to produce in general أنا حكم حما غيريوني زحات تم أمريكا سراويت موسو كم حدا عبي حدا جازري ولو أنا بعيني كري خلوجن سراويتنا أمريكا كبيرة كبزخونة هاجر كوت الكهلو سلامي كمت أكازخل نجزيو security challenge خقاتم يخلقون فلاديمير بوتين دما كورروم ويول ماتيو كهارموم دليت كم زيبلو بقول من قدي إن أنا رجالنا لأن كنا من يتوزعتو هاجرات زبلو زلوا دماسمو A change in an old order. So the multilateral order is going down, and we're looking at some kind of a multipolar transactional world and trying to understand it. So I think we should probably focus on issues, substance. So, with Trump, we need to focus on peace in Ukraine or peace in the Middle East. With someone else, we might want to focus on climate change. So just take it step by step. So multilateralism زبل دربا نعبي قيدا لو قدم unilateral ويكا أمريكا ترايت مرحوز نبرت علم عبز حجبس إحنا زلنا مدرخ قدم تم عبيت حجرات زبز مرحوة من قدي كل حجرات دماء بحدا مقابايا خوينا من كلايمت ديو ني سكيورتي دي نقال ملا بحدا نزار ميرنا عبزوا نزقين كوميا لن زعبا سكيورتي كون كلهم مس دونالد ترامب أمريكا كنزار نغل زعبا كلايمت كون كلهم سكاليس كنزار نغل لذي
ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማ ድማ ኣተኩሮ ዘለዎም ክንርኢና ምስ ዝተፈላለዩ ድማ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂ ክንጥቀም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ካቲ ማልቲላተራሊዝም ዝብልዎ ሓደ ዝዞ ዘይኮነት ብዙሓት ሓይልታት ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትኸዶ እምበር ኣሜሪካ ንዝደለየቶ ኣርስቲ ንዝደለየቶ ኣጀንዳ ሙሉእ ብሙሉእ ዓለም ዘድሕርያ ከም ትኸይድ ትገብሮ ዝነበረት ግዜ ከም ዝተወደየ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ፊንላንድ መራሒ እዚ But when the other side is or your protagonist or ally is somebody who is quite prepared to try to normalize the abnormal, such as the Greenland issue or with Canada, are you at risk of not being resolute in the face of this? I think you have to combine values and interests. So we agree that we have shared values, focus on those, and we agree that we have shared interests. I think sometimes with President Trump, who's done a lot of good things on peace and on defense and on NATO in Europe, you have to understand that there is a discrepancy between what is said and what is done. So don't take literally, but take seriously. That's my message. That's very difficult to do. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘይከውን ዘረባ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ መራሒ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ዶናልድ ትራምፕ ብርግፅ ነቲ ኔቶ ክዳን ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝበሃል ዳርጋ ከምዘይ ዓጦ ኢና ንርኢ ዘለና እሱ ድማ እዚ ናይ ግሪንላንድ ብፍላይ ካብ ዴንማርክ ክምንጥሎ ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ካልኦ ኣርሳት ክትርኢ ከለኻ ከመይ ጌርካ ክትቅፅል ትኽእላ ከም ዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ ነግድን ባህርናቱ ከነፅንዖ ክንክእል ኣለና የስ ብዙሕ ፅቡቅ ገይሩ ኣብቲ ኔቶ ንክዓቢ ክሕይል ብዙሕ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ግን ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ከሎ እቲ ዝዛረቦን ዝገብሮን ሓደ ይኮነን ስለዚ ነቲ ዝዛረቦ ኩሉ ቃል ብቃሉ ክንርድኦ የብልናን ግን ብጥንቃቐ ክንሪኦ ኣለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ግን ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝሓቶ ዘሎ Because that means you're second guessing yourself. Well, sometimes you have to do that. You know, we live in unpredictable times. And if the driver for President Trump is America first, our job is to say, that's all good and well, but please, Europe second. Or shouldn't it be, but shouldn't in your... So, ريبهم أوروبا كميلهم إدم يبغم زلو أمريكا اندحري مجمريا أتوقعنا توني دونالد ترامب قدام اللي قرتاي لحتيتو أب نفسهم ما يتعاملون ديهم بترتار أب نفسهم زلكم كيني سمعني الوسي واحد حد يجي بس كون النت كن كيدا لنا دونالد ترامب روحوا أمريكا فرش اندحرقين بجاها أوروبا كل التيل كادر ما وسخ الليلهم ساتهم قلتاي قبل زقبو Europe is first قبل نيرو make Europe first again قبل نيرو قبل يقولون يوم أب حيل زي مركز قلبتنا زي أمن ناتو عقم زلو كم لما عقمها فليت كلمة مع عقمها تزارب انت خيد انت زي كوينكا كم زانا يزي ما راح تخونا دلها فتت يا تخو معناته أمريكا دونالد ترامب بكل واقع أمريكا جريت قبرية بلالو أوروبا قد قبرية nothing بقى بجاها كالاي غير كقطر الناترهم زبلو زلو You'd be saying Europe first. Shouldn't Europe first have its own policy of equivalence on that? Well, I think there are many issues where we have to do that. Of course, defense and taking care of our own security is one of them, but it just doesn't happen sort of overnight. The second one is peace. We need to make sure that it's, you know, peace of strength, position of strength, and with Ukraine and with Europe. So it's going to vary from issue to issue. So what did you make of Marco Rubio? دونالد ترامب نأمريكا جريت كجبرية قبل كله قرب صحاتكم نيروبا جريت كنجبرينا وي نيروبا سترينجز حيل نيروبا كتب لا يدخلون يلوسي هو قلنا تكون الناس بحدا اللي يتكون زغلا يكون زغا مكل غالنا كان عمتات بيحف كان تنيركا وحتى رجزي كنت كيرات غلا يكون كان سلزي كالا يبتحر أمريكا خنكون تقام يبلنا زعينتي كومبليتلي أوروبا يحزني نيروبا بقول زبالة إذا كنا تاتريو زلنا نيروبا يحزني إذا كنا تزون كيروا زخوليهم عن أمنت ناتي مس بوتين يروح حكوا الرايد اللي لما بعلى زنا في لندن كل زي مسقع عريهم ني أنصار بوتين بزح مستزاربيهم ده سواي بعلم تقعد وقعدوا سلزلوا إن أمريكا منهم يوم كم زقع رنيرم حيل سلزلوا مسراشان هو قوي كونن أمريكا من كأمريكا دما خمسة قبرقة أبطل قريفاتهم مس بوتين أركناتهم كجمر خوليا. New Secretary of State, what do you make of his comments where he says, look, there are no good options? Do you accept that Russia will probably end this war with territorial gains? I accept what Ukraine accepts. And for me, there are three key principles. And I say this as a Finn. Number one is independence. Number two is sovereignty. So the right for Ukraine to decide whether they want to join NATO and or the EU. And the third one is territorial integrity. And believe me, I say this with all seriousness. I'm not going to lecture Ukraine on territorial integrity. Finland lost 10% of its land in the Winter War and the War of Continuation. We also lost our sovereignty. In other words, we were not able to be in the institutions that we wanted to be. And I never, ever want that predicament to happen to Ukraine. So, بحفشة أنت عايز بتزلو أنت حريت كونتات تكود خوينوسي يوكرين مريت تكسر مخانا هكذا برسنتناتا نبرشة خيز مخانو ردو يوزي كم قبول ديهم توزوا زلوا ميلو
ዩክሬን ዝቕበልዎ ነገር ክንቅበሎ ኢና ግን ዳተይ ሰለስተ ነጥብታት ኣለኒ ናጽነት ሉላውነት ከምኡ ድማ ግዛታዊ ደብ ናይ ዩክሬን ክግበር ከም ዘለዎ ዝደሊ ምክንያቱ ፊንላንድ እውን ኣብ ገለ ነጥቢ ገለ ክፋል መሬታ ራሽያ ወሲዳትኒ ኢላ ትዛረበሉ ጉዳይ ከም ዘሎ እዩ እዚ ውልቃዊ ሕርቅ ከምዚ ታሪኻዊ ጽልኡ ከም ዘለዎም አንጻር ራሽያ ትሪያ ካዞም ኖርዲክስ ካብ ዝብገስ ምዃኑ እቲ ብርቱዕ ስምዒት አንጻር ራሽያ ዘለዎም ግን again እቲ ኩነታት ካብ ኢዶም ወፃኢ ለዓቕሞም ኣበርኪቶም ገንዘቦምን ገለ መለኦም ኩሎም ኣጥፊዮም nothing for it ዝኾነ ይኹን ክረኽብሉ ይከኣሉን ፑቲን ድማ የስ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉሉ ግን at least ዕላሙ ከም ዝሃረመ ይፍለጥ And I think what makes me optimistic in this, Donald Trump needs to win this war. What does that mean? It means that the deal that comes out of this needs to be good for Ukraine. Right, but I don't want to push it down a road that's difficult, but if Donald Trump is wanting to put forward a solution that Ukraine doesn't want to accept, and the US president wants to push it, where does Europe stand? I think what you'll probably see is very close cooperation and communication between the United States and Ukraine, and they will be the ones who together ዘንታይ ይብሎ ኣሎ ክምልሱ ይክእሉን እዮም ናይ ብሓቂ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሕቶታት ኢና ንርኢ ዘለና and we see no answer እንታይ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዩክሬን ኢዱ ጋዕፂፁ ንዩክሬን ዘይትደልዮ ውሳነ ምስ ራሽያ ተረዳድዩ ክውድኦ እንተደልዩ ኤሮጳ እንታይ ክገብር ኢልዎ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ነጊርዎ ኣነ እቲ ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዩክሬን ፅቡቅ ገይሩ ተረዳድዩ ዘሎ ንዩክሬን ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዩ ኣይክእልን ኢሎም ኣብ ተስፋዮም ዘለዎም በር ዝኾነ ስትራቴጂ የብሎም ዝኾነ ፖሊሲ የብሎም እንታይ ደረካ ኤሮጳ ተዓሚቶም ኣሜሪካ ዝገበረቶ ክኽተሉ ከም ዝኽእሉ እዚ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ እቲ ቀደም ሪስፔክት ሂቦም ነይሮም እጅግ ዶናልድ ትራምፕ ሪስፔክት እውን ከልይዎም ኣሎ ስለዚ ኤሮጳ ዘለዎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ሕዝነካ እዩ ከምታ ናይ ቀደሞም ናይ ሰላም ሃገራት ኢና ኢሎም ነዚ ኩናትን ዕግርግርን ገዲፎም ኣብተን ሃገራቶም ተዘተኩሩ ብኡ ዝያዳ ምሰለጦም ነይሩ ኣብዘይ ዓውደኻ ኣብዘይ ሓይልኻ ሓይሊ ኣብዘይብልካ ንኣሜሪካ ኣሚንካ ትኸዶ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና ንዓለም እውን ሓደ ዓብዪ ኣብነት እዩ do the settlement and then Europe follows, but I do believe that there should be no peace above Europe either. Let's talk about the issue of European competitiveness. Guess what I'm going to say? The Draghi report. Yeah. Yes. Everybody's ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና it's a very sad reality ዘሕዝን ኩነታት ግን it is what it is ኤሮጳ ድማ ኣብ ከቢድ ኣብ ቀራና መንገዲ እያ ዘላ ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ እቲ ብቁጠባ ብሰኪዩ ብፀጥታ ብኩሉ ብተወዳዳርነት ብፕሮዳክቲቪቲ ብኩሉ ሽግር ኣጋጢምዋ ዘሎ ነቲ ሽግር እቲ ክትብድሆ ድማ ተባዓት መራሕቲ ኣይረኸበትን ስለዚ እሱ ሓደ ካብቲ ናይ ኤሮጳ ድሓስያ ዘሎ እዩ ግን ዲሞክራሲ ስለ ዝኾኑ ድማ ምርጫታት ይካየድ ስለ ዘሎ ምናልባት መተካእታ ናይዞም ሰባት ክረኽቡ ይኽእሉ ኮኑ በታ ንሕና ነቲ ኩነታት ናራና ኣብ ኩነታቱ ሪፖርት ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ነፍሲ ወከፍ ነገር ድማ ካብቶም ኣብ ዓለምና እቶም ዝዓበዩ መራሕቲ ናይ ዓለምና ካብኦም ኢና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንመሃረሉ ንርድዖም ዘለና እዚ ድማ ስፔሻል ኬዝ እዩ ዝሕጂ ንሰምዖን ዘለና ተቐደም ብቐሊሉ እውን ክንሰምዖ ኣይንኽእል ኢና ነርና ሳላ ቴክኖሎጂ ግን ኩሉ ኣብ ቅድሜና ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሎም ርእሰብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምፅሓፍ ደገፍ ምሃብ ኣይትግደፉ እናበልኩ እዚኣ ለበዋ ክገድፋ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ዘለና ክንክተሎ ዘለና መንገዲ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እቲ ሒዝናያ ዘለና ወረቐት ተመኒኻ ትረኽቦ ወረቐት ኣይኮነን ስለዚ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኽትምሃር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ኮሌጅ ከይድካ ክትምሃር ዕድል ተኸፊትልካ ኣሎ ተጠቐመሉ እሱ እንተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተምሃር ኢኻ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ደቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ከይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትወዘኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች